Obstoječi tir trenutno zmore z vsemi napori 80 vlakov dnevno. Ko bo zgrajen drugi tir, bo ta prepustnost veliko večja, torej preko 200 vlakov dnevno bo lahko prišlo in odšlo iz Luke Koper, kar pa je seveda velika logistična priložnost za razvoj tako Luke Koper kot tudi seveda slovenske logistike, da pa ne rečem, da pa je za slovenske železnice to ključnega pomena, saj kot smo slišali 60% tovora se iz Luke Koper prepelje po železnici in nekje se ocenjuje, da ko bo tir zgrajen, tam do leta 2020-2030 se bo lahko prepeljalo preko 25 milijon ton tovora. Drugi tir, o tem sploh ni vprašanja, ali drugi tir potrebujemo ali ne. Vsi se zavedamo, da bi ga potrebovali že včeraj, ne šele jutri. Kot upravljavci železniške infrastrukture se vsakodnevno srečujemo z velikimi problemi vzdrževati obstoječi tir. Vemo, kakšna je zasedenost obstoječega tira in kakšne zapore si lahko privoščimo. Kdor pozna zadevo, vsekakor lahko potrdi, da je način vzdrževanja obstoječega tira glede na zasedenost zelo težaven, otežen in pa predvsem stroškovno neučinkovit. Seveda pa potrebujemo drugi tir ne samo zaradi vzdrževanja, ampak ga potrebujemo zaradi obremenitev. Trenutno je obstoječi tir obremenjen, zaseden povprečju 110% dnevno, kar pomeni, da prevozimo nekje okrog 70 tovornih vlakov vsak dan v povprečju. Poleg tega pa še vozimo en par potniških vlakov in pa vse strojne lokomotive, ki so potrebne za servisiranje, za prevoz vlakov na progi, kot je obstoječa. Zavedati se moramo, da je potrebno vlake težje od 800-900 ton potiskati v obe smeri, iz Divače proti Rodiku in iz Kopra proti Rodiku. Tako da seveda drugi tir rešuje vse te probleme in zato z veseljem gledamo naprej in čakamo, da se naša železniška infrastruktura nadgradi. It's important for the whole of Central Europe. So without second track we will be blocked in the further development of the Central Europe region. And I hope that they can start very quickly now. It's obvious that the necessity is there. Slovenia is a logistical hub, not only for Slovenia itself, but for the whole region, especially for Austria, Slovenia and Luka Koper are crucial partners. Luka Koper in the meantime is the most important port for Austrian economy as such, much more important than Rotterdam or Hamburg. So the development of drugi tir is also very important and crucial for the Austrian economy. V prvi meri pomeni, da bo vsak dogodek povezan z logistiko povezan. Torej se bo vsi podatki v zvezi s tem, z potrebo nekje, z možnostjo dobave, z procesom, ki je kakšen kamion, koliko ima še mesta gor v tovoru, a se pojavlja na tej poti mogoče še neka druga potreba po logistiki, da se lahko naloži recimo. In to bo vse lahko, ker bo vse povezano, bo to na nekih centralnih bazah, dostopno potem tudi logiki, neki pameti, umetni inteligenci, ki prihaja z digitalno tehnologijo, ki bo lahko optimizirala in obveščala in tudi kalkulirala tovrstne priložnosti. In s tem, ko se to naredi, dejansko se strošek na enoto ali pa na kilogram tovora se bo lahko bistveno znižal, ker bo tudi neke vrste sharing ekonomija, ki je danes ne vidimo. Danes ogromno kamionov na pol praznih se vozi. Ogromno poti se križa, pa sploh ne vemo, ker niso podatki poenoteni, niso povezani. In kadar so enkrat povezani in na enem mestu, potem lahko že z tehnologijo, ki imamo danes, umetno inteligenco, strojnem učenju in tako naprej, dejansko dobimo take informacije in rezultate, ki nam pocenijo življenje, poenostavijo, pohitrijo in to bo največja korist. Bistveno večja kot prihranki na financiranju, na cenejši proizvodnji kot tovornjakov, vlakov in tako naprej.
I think we are standing on the verge of a big development. A lot of very tremendous changes will happen. So one of it will be the electric driving. I'm quite sure that we will face to develop electric buses, electric trucks, electric vans. So MAN is really prepared to that and focusing on that. We have already vehicles on the road, already vehicles in testing procedures, but also in real application mode. One more will be the autonomous driving. So we are quite sure that vehicles will not need a driver, not all of the vehicles. We have for that, for example, also platooning. That means two connected trucks, which one drives behind the other, of course, is connected and doesn't need a driver anymore. We have already a test drive here in progress right now between Munich and Nuremberg, for example. And there we see all the benefits which are coming, which is, for example, a 20% fuel consumption decrease because of the distance between the two trucks is very low and very small, and then you have better air resistance of the whole train.